Hello friends, welcome to my channel H Smart. আজি এইটো ক্লাছত মই ইংৰাজীৰ মক টেষ্টৰ 5 নম্বৰ পাৰ্টটো লৈ আছো। আহৰ ক্লাছৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আৰু উপকৃত হ'লে লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো। এক নম্বৰটো আছে ভয়েস চেঞ্জ the voice of the sentence she is writing a letter. Option A আছে a letter was written by her. Option B আছে a letter is written by her. Option C আছে a letter is being written by her. Option D আছে a letter has been written by her. কেছে মধ্যে she is writing a letter. তেও এখন চিঠি লিখি আছে। হয় এদিকে অপশন বি তো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ a letter is written by her. চিঠিখন তেওঁৰ দ্বাৰা লিখা হৈ আছে। দুই নম্বৰটো আছে কোৱেশ্চন চেঞ্জ the narration. ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পেচৰ আমি নিব লাগে। He said I am happy today. Option A আছে he said that he is happy today. Option B আছে he said that he was happy that day. Option C আছে he said that I am happy today. আৰু option D আছে he said that he was happy today. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব অপশন বি তো he said that he was happy that day. তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ সেই দিনা সুখী আছিল। নম্বৰ 3 টো আছে টেন্সৰ আছে simple past to present perfect নিব লাগে। convert the tense of the sentence I finished my homework. Option A টো আছে I have finished my homework. Option B আছে I had finished my homework. Option C আছে I am finishing my homework. আৰু option D আছে I will finish my homework. present perfect tense নিব লাগিব হয় না গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব Option A to I have finished my homework. Question number 4 to আছে choose the correct preposition. এটা কোনটো correct preposition আছে হেতু আমি উলিয়াব লাগে। He is good dash mathematics. Option A আছে in, option B at, option C with, option D on. এটা শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো Option B. He is good at mathematics. পাঁচ নম্বৰটো আছে voice এইটো The cake was eaten by the children. এটা পেছিভত আছে পেছিভৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগে এক্টিভ লৈ নিব লাগে। অপচন এ আছে the children eat the cake. অপচন বি আছে the children ate the cake. Option C আছে the cake has been eaten by the children. আৰু option D আছে the children were eating the cake. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব option B তো the children ate the cake. Number 6 তে তো narration আছে indirect to direct কৰিব লাগে এইটো He told me that he was going to the market. এটো কি ইনডাইৰেক্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৰিব লাগে হা অপচন এ আছে he said to me I am going to the market. অপচন বি আছে he said I go to the market. অপচন সি আছে he says I am going to the market. আৰু অপচন ডি আছে he told I will go to the market. এর শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব Option A. He said to me, I am going to the market. এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো। Question number 7 টো আছে এইটো কি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছৰ পৰা সিম্পল ফিউচাৰ লৈকে আনিব লাগে।
कैसे she will be waiting for you she will be waiting for you ऑप्शन ए আছে she waits for you ऑप्शन बी আছে she will wait for you ऑप्शन सी আছে she is waiting for you और ऑप्शन डी আছে she has been waiting for you এটা শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব অপচন বি তো she will wait for you এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো তেওঁ তোমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব নাম্বাৰ 8 এটা প্ৰিপজিশন কাৰেক্ট প্ৰিপজিশন বহাব লাগে the book is dash the table এটা শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব এটা অন হয় এটা জানে আপোনালোকে এটা অন হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো অপচন আছে ইন এট অন উইথ এই পাইছো কি অন the book is on the table question number 9 to is a voice be active to passive নিব লাগে जैसे कि they are building a new school option A to say a new school has been built by them option B to say a new school is built by them option C to say a new school is being built by them and option D to say a new school was built by them এটা যেটো কন্টিনিউয়াস টেন্সত কি হয় পেসিভ ভয়েস প্রয়োজন কৰিবলৈ আমি is ব্যবহার কৰো is being ব্যবহার কৰো হা এটো is being ব্যবহার কৰো হয় এটাকে অপশন সি তো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ a new school is being built by them এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো Number 10 is a narration. She said, I will meet you tomorrow. Eto indirect convert koribo lage. Option A is she said that she will meet you tomorrow. Option B is she said that she would meet me the next day. And option C is she said that she will meet me tomorrow. Option D is she said that she would meet me tomorrow. এর শুদ্ধ উত্তর কোনটো অপশন বি তো হৈছে শুদ্ধ উত্তর she said that she would meet me the next day এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো নাম্বার 11 টা আছে কি টেন্স এটো কনভার্ট দা টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টু সিম্পল পাস কৰিব লাগে I have visited the museum অপশন এ আছে I visit the museum Option B is I had visited the museum. Option C is I visited the museum. Or option D is I am visiting the museum. এর শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব অপশন সি তো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো I visited the museum এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো I visited the museum কাৰণ কি এটা প্ৰেজেন্ট পারফেক্টৰ পৰা সিম্পল পাস কৰিছো সেই কাৰণে এটা I visited the museum হৈছে Number 12 to আছে choose the correct preposition এটা correct preposition to বহাব লাগে I was born dash 1995 option A আছে in option B on option C at option D with এ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো I was born in 1995 বছৰ বা সময়ৰ বাবে কি আমি in ব্যৱহৃত কৰা হয় Question number 13 to আছে Voices যেটো passive to active কৰিব লাগে The flowers were plucked by the gardener Option A আছে the gardener is plucking the flowers Option B the gardener plucked the flowers Option C আছে the gardener had plucked the flowers and option D আছে the gardener plucks the flowers এরা শুদ্ধটো কোনটো এই শুদ্ধটো হৈছে অপশন বি তো the gardener plucked the flowers এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস এনেকুৱা হ'ব অ্যাক্টিভ ভয়েসত
Question number 14 আছে এটো narration আছে the teacher said the earth is round option A আছে the teacher said that the earth was round option B আছে the teacher said that the earth is round option C আছে the teacher said that the earth had been round and option D আছে the teacher said that the earth will be round এই শুদ্ধটো কি হ'ব option B to হ'ব শুদ্ধটো the teacher said that the earth is round the earth is round শিক্ষকজনে কৈছিল যে পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া বন্ধুসকল ক্লাছটো মানে ক্লাছটোৰ পৰা যদি আপোনালোকে উপকৃত হৈছে নহয় তেনেহলে লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ